Enti umbutu na mumbi aje abusua. Okay. Enti asanti amamremu no kwan amofa wo say ye fa so aye customer marriage no. Eno na samre no obetim dey approve wo court. So wan yes sa na so court no nje sakrata ne nto. Okay. No made chesson ko ebrewo ewo Nyansapo TV eso oyin say enche bia me de yema me Florence Obinim the latest interview akwakoye in regards to the ni Bishop Daniel Obinim no ewo sebio ne platform so na sorry fie and they say what should I say and they say na boy jano nya ba bedu ne yema me sebio ono so ba bonten abeka na koma so ade ha no me de beso mu ewo afilikesi so na hye wo some way say ebana say adrometrasia ese minya animdifo wana wonim de ewo ya santisem ya mamremu wana wonim de ewo eye sebio eye yemremu so na enenu nyajebo ya ba bedu nyame chade menya lawyer panyin bi ewo menchen ha say ya menya no eba betwetwe nkomo e dia fasa insensem a eneno etuetese ewo ye mangal nemu ensem etuetese sanse lumba wu ye ne hu se sa ensem okoso ewo awariam pa as yamfa yeni enni akire na yampa ho mpomasi bra ye nkire ma ye ba no bia ya ware ya ye be ware no ye ba gi ho gina entiene ye ba bedi enkomo lo ya panyini akamensa ewo afidikesi so a ne no e betwetwe enkomo ne wi a ye ba studio bi na ye ne na ankra so atena se ewo nsem ene ye ma me Florence Obinim media ba betuja ene luba sensem so de eko Appiah ho sensem de eko na ya pemu afutu sem enti mesa so be ka kire wu nua se ene Nyansapo TV ya tena se ya ye ba bedi nkomo bi a ejina me na e social media so tika no na memma lawyer Appiah na ye fa nkomo no enhyehyɛ so lawyer me Appiah e de ba Nyansapo TV eso mete wonka na me pa cho ho ye die Nyame adom ye so ye ho eden se konkoma ejan lawyer we die ma ye boni to because me frɛ won na monansi so a wo court mini so akwa die mini ba na wo so monansi so a wo court akokodi nsem bi e dia ma wo bi enti men say wo bre me be say ye ti to na ye best studio bi na ma kan for ma twehia no me no mo etimi etwetwe nkomo die bi kan no mabusa wudi baby a wo chamber no ewo ana ofio in a law court no we no so akire yen infio ba dia ye esebio lawyer adwuma no so akire na ye wuramu ewo ne nsem bisa wo edema wo ese me dey Akasa de Mohammed Suraj Adams me wo Jaisu Asian and Partners Legal Consults ayewo Accra Chado na yewo your friends say legal practice no you specializing in so many areas. Into no, ubisa me criminal matters, me civil litigation, offense, BBBA, and ye aware so your friends say custody matters, divorce and matrimonial cases. Ye nabi. And my practice for 5 years now. Wow. Obia we say gumasum say nche wo fa pass and lawyer nya asem ketwa. Enti manya adwuma ma. Lawyer we dia ma me sign embra so biem. Se na me sha ase no se na make us a technical issue ntino. Etie for say o man te nchechiremu a wo de ba ye de fa obi shop Obinim. Sani obewu a wo se wayi ne yede ne nabusua afiri mu ne mane na asore ma ana enyina mu enye bibia ne de obetima ba ho aba bedu ku na wonsi ho kwan but nhyehyeye ne sabio sudie bia de wayi afiri so no mepese wo kire mu se eba asantisemu no ya mamremu ene mremu a se ni na ye pe ana se mraka foforo se eba mremu dia obi di waka ne manye asantisemu na ebia ka se obi wo ye abusua dia wo be kire mu se mepese mi hu bi ko na ware no ye bibia wo ho Ghana ha sei omugu ye ni mas papa yo said na medical kan sana technical issues never Ghana yemremu no parliament entena ase entro mra bia ento honka se ni party ase a anaso wu a ne wu achi ne sei na yemfa so fancy se na chi na emum no ye Supreme Court a ye the apex court ewo oman mo no omona omotena se a enema bi a emra parliament said and share ho mra no
omo take decision na omo decision do omo take bia no eno na baba ye mra e de guide nyina na Supreme Court no decision e wo ho a ye na di adwuma nnene se nipa bia ofiri mu a wo achi no obodi no eye wabusua ajapade o man ni osutumi oyire ni osutumi obia ni osutumi age abusua enti se omo be kire kwan yemfa so nya waye anamo bi entumfa ufuru no ho bia no eye abusua na be kire abusua na be yan hyehyeye enti se oma ene oyire ewo arrangement bi on person omo ya age se omo akoda abusua na omo ni abusua ni na aka bom ayen hyehyeye a omo de be ese wachi na mom no obi antimfa no tumi emfa abusuachi enye na ye hwem na mitie wo kasa ni mu a ene na ya santi amamre ne ya mane kwan a obi wa ye se ye abusua dia no na emra no so gitum se a ye abusua dia wo ho kwan se wo ye nhyehyeye no sa pepepe na ete esan se Ghana ha no ye amane ne ya mamre no ye Supreme Court no omo gisa ne mani na tu enti se abra parliament entra se enchro mra bia mfanto homeboy homeboy no Supreme Court no e take decision bia omo consider your culture and your customs boy homeboy e wo man mu ansa na mo so the decision na ba bonten that's so omo ina so they are also guided by these customs and cultures enti omo take decision bia omo nim se sa na mamre tie enti ntimi to ya mamre ntwene enunti no sa eno na Supreme Court no so akasi su people say abusua de abusua on efunu tumi so tumi echen obibia na yere na ma obibia ni efunu so tumi echen abusua enti mbutu na mbia age abusua ewo mu bi okay lawyer ye bohwe ni ewremu wo ye maame Akosua Serwaa eye ne Appiah eye na no ye wode ye wodi omo pin up edema no ewo Kumase Appeal Complex ye bebo ewremu bet sorry Obinim ejapade che me ma sorry ma no me pese me de dadlum bade no so bewremu ho na nkia firi woni ewremu wo appeal no because eno ho nkomo na me ni wudi ya bese mbese obiebie Ghana fo ani ewo sansem we ho sa incident we bia ekoso ewo maame Akosua Serwaa ene ne ma entem ne ba ono akasa ne ba na sinimu ba ene naba no ma entem enkwada no se sabio omo wo nyansa ye papa de omo akọ school omo wo nimde enti ene omo so pe application of omo pa application nya tumi aba be join sabio la enkomodie no omo so omo atimi ache ejapade no omo so atimi agina mu ache ejapade no e de ama ni nuanom nketo a lumba eja won akire nti ene no oba akutia ne maame e wajapade che ho me pese mbusa se emramu no se ye che ejapade na nkora pese o mo bamu a ye di nyansa ni nimdie school nyansa na echa na aname ame adwo amanko school minti mma bi yo what bisaya on say emra na ye kan Obinim de no meka nipa se otiase na se wo ya wera na se wanya wera me boss kakra na meka ne biem nipa bia se otiase a na wo tumi se kwan e fa so a opese wo che wajapade otiase na wo sa tumi no enti abra otiase no se wo kwan bia opese wo che wajapade a samre no de wo wona se obeya wo na oya wo na wankasa wacha wajapade kwan a opese wo fa so de che no na eno no wanye eno na so free mu a ye wo the interstate succession law a Ghana ya ye samra no eno na ebo obi wawu a wanya will eho na japade ho bra eno nti no eba na sa na ye be court akwa sikidi e frɛ no LA letters of administration letters of administration I don't know if you can short of any LA no. Me be friend la me kala. Okay. Letters of administration. Okay. Enti ano eche say nipa no nya ti LA pe eche say nipa no wo ti ase no wanya wo ene wa free. Enti o say omukọ court na court e ma omutumi. Enti ano no court ebe ma omombe apply no be make application no court no. Ni na wo mramu. Enti court be ma omutumi say
mo na say de to me asem onsa se mo be administrators mo de be che ni panajapade according to mrakwan so na mran so wo kwan ya efa so de che sa ni pan wo free mo wanya japade na de che na japade ye fa school ni nyansa na eche dabi enye de obi be che na ba bia ka se ye ya busua amamre no sei na obi free mo a ye friend se na japade ye che no eno de enya busua de enye nto a wo bo eno aka se asante amamre mu no ufiri mu a ye fene say wo fasefo na di ade ana say ye fene say nordness ufiri mu a oma ana say unuanom na di ade sanema no eno no enya adwuma honom esan say eno no de parliament asemla enti mra no na ehwe so ebe echa japade no na eno so no omobu kokot a abusapanyini eka ho oba no eka ho na ne ma enti se emma ne nkura ne bi so a na omo ebia ne maame no omo maame no ebetima represent nkura na omo wo mu no so mu sha omo maame tim represent omo interest and I say nkura mpanyifo wo mu a omo ye more than 18 years a omo so tim represent others ne interest omo ina ntimi nko enti na eden ya nkura no mpo no ebia omo ba ko mienu na beka ho na maame na ebia your friend say their friend a customary successor obi a abusua mu no say ofiri mu a nipa odi na ade so no ma apply I court one na court na mo to me nti to me no enye say court no de ajepade na mo na emu mo na court na ade to me asho mo say mo betina se match ajepade na according to emra no de emra no se ye nche no nti eba na sa na afi omo de emra no ebe to nsani so mo lawyers na be yes adwuma ni na mo obehwe action according to mrakwan so na nkwala nsaka omo de oba omo a oba nsaka ne de eba na sa na owo mamefo owo friends owo ajani enati ase omo so e wachafa wo ni na sana kakan na obi ansaka ne de and lawyer yem call straight to Appiah na no ya wada ye mama Akosua se wade koda in court e ye bie mu finally ye bie mu a ye open the case na obetimi asia bana insem sebie senior atemu ne call ye last year 28 November e wo Kumasi High Court ne bie mu se wonra na on sign emfa nsem ba kumienu betu dwa na ye nye review fama no na otie maame ne nsem a oka ye wo na Appiah mu a e kame akoye sa se her ladyship during the altar etnas no ono de sabio one share no we use foreign law instead of ordinance marriage ana odi making the ruling no enti me pese me busa say lumba case no we di akire pa we di akire but my dear check akra na as time goes on no me lusu track na me nim the said the Akosua and say ya jumanti said I maybe but I shall say na there na me dey akire now who di akire no who judgment ni saying 28 November e wo Kumasi High Court judgment na there said the your friend say esibaye no on say yeah emremu no senka nipa de o ware a na o ware wo ye Ghana ha se emremu no ye ware miensa amrajitum eye de customary marriage no de dodo na friend engagement no eno no eye aware ba ko amrajitum o ye no a hu hia so be aware foforo bia na so ni nya won susan so nti ana yesanso Islamic marriage nkramofo and so a worry so fast worry and so na what the ordinance marriage no into the ordinance marriage na name no and when the marriage registered by the court into no any white wedding na ye na ya license asofofo ni be from a licensed priest mo timi ema wo sign na o mama marriage certificate no and no any ordinance no na insuranzo ho ina say so obi worry your friend say customary marriage na efi de na eno no bibia nsi be ma no kwan ni na ayaware am ye mraji tum na so be ma no wo ho kwan say otin ware ma dodo bi opebia say 100 say 50 say 20 na nsabe so kra eno mra ma no kwan e ma no ware so ahu na ye Muhammadan marriage na Islamic marriage no eno de eno so
mraji tu na so no bema no won kwan so be ware ma ennan and wo hwemu a customer marriage ye friends ye local customer marriage no eno kwa de bema no e wo kwan so ware ma bebiri and san ordinance ne de ye bema baako oba baako aju wo pe ene beti to mo ntem ye lin wa e boni o enya sa de a aje awareja ye se unjai de oware no na mo sensan o court eji marriage certificate na untiri enware aware foforo bi anka any form of marriage untiri ware customer marriage nka ho untiri ware whatever I just what just aware no enti na your friend say you palumba na ware o ware first one or the kind yeah ordinance one no actually o sanso be ye Akosua Serwaa de Odobroni customer marriage Odobroni sorry Akosua Serwaa de na ordinance marriage ordinance ne custom na so ye krata de sa ba fie o sanso ba be ye Odobroni de customer marriage na kamra ma ho kwan esan say ordinance marriage ne de wo ye wi a eno mrasi kwan ade se waja aware na so court no enchire mu no o de ba say amount for proof of the existence of the ordinance marriage, you know. Amana, who say, Ampa, your friend is saying, Akosua Serwaa, and ever pada de lumba, or more trans and more worry, no. Adane dear chess or more worry, ordinance marriage, you know. Essence or more than no, or Ghana, Germany, na, and no registration, no. Enu hunkrata ni once Ghana had there ya warrior marriage certificate ni ya issue amount simple enti wo kokoto akwako gua wa na se wo adanse bi okoto a wo tukwa na wo ye bibia wo dia na se marriage certificate no na wo de bako akwako dia adanse oba ne signature so be my signature so na adanse for munya mo de also enti anu bi na nka Akosua Serwaa na lumba de na etie a se nka na Ghana de na omo marriage certificate no the court and court ntimi ba into any conclusion than to say subsequent marriage now or year with Odobro no invalid na mamembre mo lawyer na appeal ya open up no utie de ya mame Akosua ne lawyer ne no wafa no na wo kan wo say they went through any extent say omo be prove dia check court no say indeed ni Germany certificate no authentic. But now it seems as during them person or special horse be because my member Emremuno. So she say you no more Ghana and Pa I am mutu kwan if he has a call abrochino. Say omo kwa abrochina so ma warrior. Omo de adanse de krata call embassy ho ekwokyere say ya ware for nti bi obema no wo ho no person be fa na yele a or the na dance dey card marriage certificate na be ko na before say omo be gi sa marriage certificate na tum wo ho no e wo say omo de eko through your foreign ministry wo Ghana eko ye bibi e fa na legalization eko stamp so ama foreign ministry ni prove Ghana ha say na wo mo ya ware for ansana omo de kwa omo so ma je atum so man yes I don't say Bema no but no munya ware for Ghana. So what difference and say omunya ware for now so before so do marriage certificate never call am omo agia tum no e will process be also the faso sa pepen so na yenso ye ha no document dey odi be free ho beba no odi be free ho no ma ba court aba be di adanse say your friend is saying yeah ware for na say no e was say odi go through process bi would also go through also friends a foreign embassy no I go I'm a certify as stamp actually say ampa we authentic document a say anyway if papa number na yakwe say no me aware for and sana court na je tum so one yes how the bar and just na mo ware you na so court na je sakrata na ntum even Ghana has say so court mpo na say wo ayasase wan say na wo kana say wo kura wo indenture wo de court a wakota asase na twia koma mo indenture but say indenture no wan fan colors commission am man stamp wa de court duty and no chance asase no ntoye wato nanso bebi wo ho amra kwan na osa wo ye esan say won yes anti court be boss akrata na to ebi na we no koye no enti no esan say
document or man fan go through that process and into court no I'm this document on the buy and okay, and rightfully so court no ntimi ye bibia because other parties so they also have a lawyer, they will go against it and no court no ntimi ntintum say emra kwan a wo so fa so ansa Kata court na dia tumo man fa so okay, it is the court na nje no tum dia the only conclusion court be ban say sa na tie dia na sa ware no obaje tum say customer marriage enu nti say customer marriage di and na look on kwan say or contract another customer marriage okay, so as I say before so mo koye sa I nkata dia o jema no one kind customer marriage or Ghana okay, okay, so bad to that conclusion okay. Any lawyer, okay, lawyer Akasa. Me so bad say fresh evidence so yes, it's fatwa so mami. It is over court of appeal. Na say court of appeal be deal to yemra mo no ubetimi produce fresh evidence on appeal. I am very strict. Fresh evidence on appeal no. Mran said that ma ho kwan. Okay. Mran be ba ho kwan a I just want to prove actually court no say sa evidence we now dey bre court no. Mran na case no e course lower court no. Na evidence no the bibia no kwan bia no be fa so na ka obenya say evidence no. With every due diligence bia obia na say evidence no available at the time. Okay. Enunti na wan yan fan court like court no shake case na say. Nemo after say by appeal no and wanya this evidence. Okay. Okay. And sana court that there to anya sadia court no njintum. Hey. Nti wo adanse bia baby a case no sha say no ho and also do adanse ina akọ. Na adanse is no de ba ya ekoye bibie wo we. Nti na adanse no de ba and na also ho ye no wanye. Nti mra so de mra ene ye fe ne say no kure enye ade baako untimi ka say we ye no kure eye no kure but emra sese ne yenye no sane emra no wan fa mra na anya adwuma de a eno nkyira say mon ware ma ware na nso emra kwan so no de o say mo ye na mra nso age to mon nyeye etina de be ba no enti before say o metima prove wo court of appeal no also metima prove to the court say with every due diligence be go through piano, they couldn't have gotten that evidence. Lawyer, me okay, me see for me say umre bebre. Any lawyer Suraj, ma me busa question we. Wo hwe ya kan mremu anase asante amamremu a. Oye oba na se bi owadum panyifie so na be ma ba besrewa. Eye se wona anase wona side ho no ananye sa na question tie. Omotina mu je aware no edema but he odobroni ni ye ma me Akosua se wa case ya tama ye ka se won provide ono so ne customary marriage hu pictures ni we no ye nya ono ni side bia se bi on be di adanse bi de ma no ana se omo kire sam pa no so wo ho na den aware no course nti no so emremu no ye gituma na say on said ye kan no customary marriage in the customary marriage dia eno no eye ya memre kwan so kwan ya ya mamre echire se na ebe ne customer marriage nso a eno Ghana enye baako okay enye baako ye ni customer marriage baako Ghana te say the ordinance no eno de emra na che se ne yenya no but ebe ne customer marriage de a ewo abusua bia ne kwan mfa so ye omode okay inta asante amamre mu no kwan amfa o say ye fa so a ye customer marriage no eno na asamre no obetim de approve wo court a che say ye amamre mu no say ni na ya chere say ya ware no ya ware okay ewo amamre kwan so ukọ ye fe esiremu nso a omo so kwan mo so fa so ye omo de ama no so emra omo so amamre mu no eno so ye customer marriage omo gitum okay ukọ voter region omo so wo kwan omo so fa so ye omo de enti samre no in all these instances no so omo back court a based on the customs of the people and on na omo de be prove say ye amamre mu no say ye customer marriage nipa we na also your present say na also ya available and say customer marriage aye customer marriage ya jutum okay and the same man any ni ho there customer marriage so exist lawyer we dey say ye shada pay full time na wo dey fa sa insem we mu because me age ho me ye na masi form etu insem we a wabro brusu nyina no yi second appeal yi
bibi betima fi Nazareth aba changes bibi betima ba na be counter first ruling na Dorenda e buy on the 28th November no. I know there said asam no court to in the court name. Okay. And conquer prejudicial. Okay. Everything is possible. Okay. Nanina so based on the facts available to the courts. Okay. And she say omo new evidence no mo dey ekono say omo lawyers no the lawyers need to prove it to the court. Okay. Say sa evidence we na afi omo dey ba no e very crucial to the case. Okay. No so no eno na betima atene bibia but sa evidence no so no na eni ho bibia ni ho no betima ya na nkasa evidence omo sa beka abra na case ni koso. Okay. I first high court no. Yeah. And no this time round na fina omo sa kan sa evidence omo to prove it to the court to you said wait so many crab so we to prove that eno dey na at the end of the day no court no be gisa ware no tum ko ade na asamo ya to obi ene abeda ne but the court and gentum dia ne na court no so betimi aba agina foforo. Okay. Say that be the okay na court lower court and high court no dey no na editu. Okay. And I make you obetimi power no I can say na enko. Okay. Okay. Lawyer Ibrahim Suraj ana busuafo me ne no etwetwe nkomo e wo Nyansapo TV so ye di aseda ebema lawyer se wase na da je ne mre no ne ye atwetwe nkomo lawyer me di wu si ha se nyame ya adoma me hwe se Friday metimi san wadi nkomo bi afa eye wuntumi su case no su di ahin wo social media no so na ya pemu pumasibre enei yesi US nso omaye awamasem bi kenoforiata yamano permanent stay say ye den kwani ntimi ntwene mfa ne magana ha eno se wa hwe ho asem na ya kan se esua de na yete ye mra no ase entimeda wase mame mfa wonsia na kopa aduane bidi wabre ye beka sa we akire ho medasi bye abusiafo me ne lawyer Ibrahim Suraj wodi ne djuma e won krampumpuni mantemu ane ne yatwetwe nkomo e de afa ya mame Florence Obinim Bishop Daniel Obinim ya mame Akosua Serwaa ne Appiah ene no edi ahin wo social media ne so wose bibi betima fi Nazareth aba se lawyer ne no mo atie gina so mo kokode ya mame Akosua Serwaa no mutimi gado mo fact ne evidence ye dia bibi abetimi afi Nazareth aba enti me aso me kan me say lawyers for nani abre because me back and forth sane yi kulendi yi chamber for no ye na itimi say yes Bibia TVC. Akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame